menjadi tim yang sempurna, untuk menjadi tim yang sempurna, yaitu kita harus selalu menyatukan irama gerak tubuh kita, jasad kita, selalu menyatukan hati kita, dan yang ketiga selalu menyatukan grup kita. Ewa. Yeah. Ewaku. Sore. Pengennya dong. Asik. Bagus sekali hilang kopernya. Poin laga perdana. Amin. Ewaku. Ewaku. 3 poin. Amin. Cap.
Bagus stadion coach. Buat pendukung setia PSM, jangan lupa dukung malam ini. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan bawa pulang 3 poin ke Kota Makassar. Ewak. What do you think about the stadium? It's no more. Huh? No more. Normal. In Parepare. Standard in Indonesia. Same in Parepare. Yeah, different, but no more. I think no more. Normal. How you compare with Parepare? I like Parepare. Better than here. Honestly? Yeah. Honestly? Sorry. Honest? Honest. To be honest. I like Parepare. Yeah. I think Parepare is better than here. Sure. Really? But today without supporter, right? Without our supporter. Yes, without our support. Mungkin ada tapi menyamar. They can get into the stadium, but without No. PSM attribute. What do you think about the stadium? Same Parepare. What do you think about the stadium? Amazing, bro. Basic? And I hope the good atmosphere tonight. Amazing stadium. So today we must be better than them. Hari ini kita harus lebih baik dari mereka dari awal. Field bagus grass, same Parepare. So make good warm up. Okay guys, come on. Ada yang pemain. Hadirin sekalian, mari kita sambut tim tamu PSM Makassar.
here. Win. Number 19. Guys, we never win here. Kita tidak pernah menang di sini. We never win here against these guys. PSM tidak pernah menang di sini. Last season day 4-2. Musim lalu kita kalah 4-2. Let's go to work hard. Kerja keras ya. Without sacrifice, we don't have any chance. Tanpa kalian berkorban atau memberikan pengorbanan hari ini, kita tidak dapatkan apa-apa. We know that they are aggressive, they have good intensity. Kita tahu, kalian sudah tahu mereka agresif, mereka berikan intensitas di lapangan. So we need to make the best game that we make. Jadi kalian harus berikan. Okay, guys. Let's start good, my guys. Let's start. Ayo. Let's start today for us. Let's have everything inside, guys. Ayo. Ya, kerja. Pelatih, pemain, serta para ofisial. Sebelum kita melakukan pertandingan ini, mari kita bersama-sama baca doa. Semoga di pertandingan ini kita diberikan keselamatan. Dan insya Allah diakhiri dengan kemenangan. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Meja. Oke, Bu. Ayo. Ayo. Cuma minta Apa warna putih kan? Warna putih. Oke. Ayo. Let's go Nanda. Ayo. Kasih Willy.
Kenzo Nambu. There's pressure. It's like we are very near to catch the 3 points. Kita sangat dekat sama 3 poin tadi. The way that we suffered the goal with 1 man down. Normally, if was it on Europe, he stopped the match because he's not enough. Ya, normalnya kalau ini wasit yang memang betul-betul bagus, wasit Eropa contohnya, dia akan hentikan pertandingan. Karena ini bisa saja serius menyangkut nyawa pemain. But we must put our head up because we know that we are playing on precision field. We know how is the pressure here. Dan tapi kita harus tetap kepalanya kita tahu atmosfer dari lapangan Persija tadi dan betapa sulitnya main di kandang Persija. Last season we lose
4-2, 0 point, today 1. Musim lalu kita kalah, tapi musim ini kita mendapatkan 1 poin. Happy for 1 point, but I think we can do better, guys. When I say can do better, the people that I put inside, I think I expect more. The 5 men that go inside, I expect more. You can do better. Memang kita bisa sedikit berbahagia, bersyukur terhadap 1 poin yang kita dapatkan, tapi saya kira kita bisa lebih baik, jauh lebih baik daripada ini. Terutama sama 5 pemain yang saya kasih masuk. Saya berharap lebih untuk angkat tim. But guys, we must be happy. 1 point away on Prestigious Field, we must be happy. Okay, so selamat. Gak akan kalah. Kita kalah 1 poin di kandang Persija. Pelatih, pemain, serta ofisial mengakhiri pertandingan ini, mari kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai.